Yes, tubayikaza aho muherereye hose mwebwe mudukurikiye kuri David Official TV, aho tugiye kugaruka ku makuru atandukanye y'imikino n'ibisanzwe muri kumwe nanjye David hano kuri David Official TV. Amakuru y'imikino rero turahera hano mu ikipe ya Atletico Bilbao. Umunyagana w'umubaske Inaki Williams Arthur yagizwe kapiteni mushya w'ikipe ya Atletico Club nyuma yuko Oscar de Marcos asezeye kuri ruhago. Icyo wamenya hano nuko Inaki Williams muri Bilbao amaze kugaragara mu mikino 471, akaba afite ibitego 111, assist cyangwa se iriya mipira ivamo ibitego 66. Yatwaranye n'iyi kipe igikombe kimwe cya Copa del Rey, atwara ibikombe bibiri bya Spanish Super Cup cyangwa se bira bikombe bitergurwa n'igihugu cya Espagne mu gihugu imbere. Tunyure gato hano ku mutoza witwa Luis Enrique, aha akomeje kwitegura ikipe ya Inter de Milan mu buryo buhambaye cyane kuri finale. Tuributsa yuko ejo bundi ku itariki ya 30 aribwo hateganyijwe finale ya Champions League zahuza ikipe ya Inter de Milan n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Uyu rero Enrique akaba akomeje imyitozo ihambaye mu buryo bwo kwitegura iyi kipe itoroshye ya Inter de Milan. Ikindi twamenya nuko hano Inter de Milan nuko yibutsa wamenya ko yakuyemo ikipe ya FC Barcelona na ikipe ya Paris Saint-Germain, igakuramo ikipe ya Arsenal yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Imyitozo ari kuyirebera mu bicu kugira ngo bimworohereze kubona ishusho ngari y'uburyo abasore be bitwara cyangwa se bazitwara. Buri mukinnyi utubibutsa ko aha amufite neza nta bunebwe cyangwa kwihisha mu bandi. Kuvuga ngo hano icyo bashaka kuvuga nuko bari kumureba neza, abari kubareba neza we ajya hitaruye akabareba imyitozo bakora kugira ngo buri mukinnyi abashe kubona icyo bita umukinnyi uko agaragara nkuko mubibona n'ubundi kuri screen zanyu. Ikindi wamenya nuko ikipe ya Paris Saint-Germain mu by'ukuri yageze performance nziza cyangwa se saison yakataraboneka, aho yatwaye Ligue 1, itwara Trophée des Champions, itwara Coupe de France, ikaba inageze finale ya Champions League, aho naho bishoboka cyane ko yagitwara, ariko finale nta wamenya uko iza kuba irangira. Ikindi muri Paris Saint-Germain dufite icyo bita Paris Saint-Germain's best performers 2024-2025 cyangwa se abitwaye neza mu mwaka w'imikino 2024-2025. Ku isonga hariho umutana witwa Ousmane Dembele, agakurikirwa n'umutana witwa Bradley Barcola, agakurikira witwa Desire Doué, akaza Goncalo Ramos, akaza Fabian Ruiz. Icyo wamenya kuri uyu wa mbere witwa Ousmane Dembele afite ibitego 33, akanagira assist 11 cyangwa se imipira ivamo ibitego 11. Uyu mutana witwa Bradley Barcola afite ibitego 21, akaba afite assist 17. Uyu mukapo witwa Desire Doué afite ibitego 13 ndetse na assist 13. Goncalo Ramos afite ibitego 18 na assist 6. Fabian Ruiz afite ibitego 5 na assist 10, akaba ari uko byifashe mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Yes, tukaba rero dusoreje amakuru yacu hano. Mwibutsa ko yari amakuru agezweho mu mikino. Ubwo wowe turakanda subscribe, kande like, sharing kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Mukomeze mugubwe neza, turabakunda neza cyane.